no perlak bro da mendas ngingin chat no da uni almond cake te ngalapin ready shua ya uni kyu kumne da adem nang tu pade da pimdan go tu ka butter paper phila ban shule kumne ru ta ampnyang shua na po sa shu ta du maida pade na lor second hair no tu maida ba tam sapin ready no kumne uni kyu ngashim umaida si pela si teng ta hakawe ka bol pade ngashim ton ka kanika peleng ka bali mo ngashim sautli ka peleng te da adam nang tu ngai lang bat kanika siniru si pela ka sini phila ban anta hi daladi kidon ki bakwa ban bam kham thiang neduna ta adam nang tu pade ngasa ai hadin pade kanika peleng ka bastem tang ka bastem hadin sa king baha du bakanda khle bhaba ro khaj mo bakanum lang ha e ru bakanum dan ka jinglang ka bastem ne bali de ban king bhai kini adem nang tu nga ai kani ka umpnyang sipela saking baha du bakandas bo baha adu bakandas bo baha de ban le baha dala adep kani pade uni ude baking powder mo nga ai shamai how to maida ngala ai lang uni vanilla essence sa klep ha adu bakanda long ba adem nang tu insa the uni maida bangila dap kenru mo la dap pen kre lupa da sa the suki ai kendiat shwa onum ai sisen ai bakan klep ha bakan long ba da ai sisen ai pada kashit teng kashit long lang ru mo te ra adem nang tu pade nga ai uni aman bangal adep odrit sakle bhayu turu dala adep nang ta sa ya the no aha kani kabul ka bangila adep pen kre te sa chutir kumni na po kum tu shutap kani pade kade ka karai ka bangala adep pen khlut lupa mo 10 minit ngabu da kabul na bo da ka jingtap bo da ka ek ru na po sa bo katuka kyu sa tap sediban pe 4 minit e kum tu kani kala long pe kala clean dan jingbit e kamut kala long te ngin em tu khendiat kamat puja shwa da kala dep dala puja ngin ya say no pade na kani kabul ngatharai philai yo jing mentoi hi perlok kani kala long spongy bha bet happy new year ye phi perlok Kublai sibun ba pila pe ya kani ka video so bha like subscribe but share